apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya manen ayo ti pakakumikumam di talakay. Di ka tumulong agtrabaho. Uray aglako ka kuma dito'y istor tapno makalaba akmat. Ay nawaw. Bayam ka di pwede kita lalabaan. Makaamudan iti bagbagida. Naa. Kasano ang makaamuda iti bagbagida ako nam. Anya ti suot mo no awan na labaan. Ipalukupok konto amin inta washing machine. Diyak pa'y masango ita. Katno saan mo ang masango? Kasano nga rod? Ay di ka man to managarita. Importante tararamidak. Ay agaramidak man iti kulungan ti manok ko at Texas. Pangalaam mat iti manok mo at Texas. Saan aya anangin at Texas ang manok? Ada ka dinalakom ang manok mo at Texas. Ay nawaw. Danto na. Inawis ko na minsan ni Luis na panakipalaw. Hindi na nga ba? Kaya namut ti gumatangan iti manok ko at Texas. Ay ka, ada mga kwarta mo na. No, ada man naguyugoy mo na gumatang iti manok mo. Ay nawaw. Iso nga ro da jacket nga ibatan da ito negosyo na nang. Tagtarakan, kin naglako iti manok. Sa bagay, nalakat agtarakan iti manok. Nangina no ilako ti kawitan kadagita mamalot. Why? Iso nga ipamaysak da ito negosyo na nang. Dahil ginatang mo para palot mo ang manok ting kapang ibusan iti oras mo. Ay nawaw. Apay ta pagpupudutam ti manok ko, ha? Agsipot ta iso ti pangipapayam iti amin nga oras mo. Pagimunam la amin pati manok. Saan ko apagimunan? Nga mum kumamat ti tumulong iti trabaho. Sao kalasaw, makauma. Manipod ada manok mo, dahil talatan ti as-asikaswam. Inaldaw nga iso ti as-asikaswam. Binigat nga ilutam kan digdigusam. Di mun sapay mapadigos tabagim. Di ka man sumanao. Apay niyo't pakasikuram. Saan mo abagi ti bagay? Oh. Ay, jakman amukan ka. Awan san tinapatagkan ka no saan laday tamanok mo. Dita ka na yan ti kulungan ti manok mo ang maturog. Day, papanam ka day. Awit mo ba ti manok mo? Ay, inakman na kasi ni Pari Luis tayong kami makipalot na nang. Ay, damag kumaakanayon ka nung agunga ni baka nagapoy ti Texas ang manok na. Ay, di na siguro ang mga ibingayan iti oras na. Iso nga agungit ni baka na. Ang mga nutila manok natin, into na rin na. Daytan sa ngarug ka now. Jay la manok na, antes asikaswan na. Ay, day tati maday. Ada kumamit oras ti manok, adamit oras iti trabaho, kun oras ti pamilya. Di na sapay ka no matulungan ni Sita iti trabaho iti balay na. Mangantayo ka din, mabisin akon. Nay, ammom amang ibaga amabisin ka, ngam di mo pa'y ammot ti agluto. Jevids ati kanam. Na. Ay, agawa ka na mga taon. Nangan kamen. Ah? Makaammo ka iti kanam. Agkalang lang kayo iti manok mo. Ay nawaw. Nagalas ka ti aramid mo. Nangan kayo, di pa inayaban mo ay nawaw. Inayaban da ka. Ngam kasasaom ti manok mo, kabayatan nga ilutam. Iso siguro adi mo nang ngag ti ayam. Ana, yung ka man gumatang iti ipakan ko iti manok. Apay sabsabali ti kanan ti manok yo at Texas. Idinto ta iriklaang matikan kanan dagiti dabduma manok tayo tatang. Sabali ngamin ti Texas. Sana basta-basta ti kanan na, anak ko. Anya kumangay tinagdumaan ti manok yo at Texas kan ti dabduma manok tayo tatang. Ti Texas, mang ti kwarta. Dagiti sabali a manok. Awan, karnila ti maitid da. No kasta, adu nga rod ti kwartayo nga ititid ti Texas?
Hindi na pala ba sa lawas akin nakabakak? Ay, barang mga abakak manan, hinton mapangkam makipalaut. Kanak tumamatitikwarta tayo ng mga abak kayo. Una, ikararag mo ang mga abakak, tapno dated ko ka. Madamati pa naglabak. Inka mamat agbantay ije store. Pumanaw ay tabantayam. Kasano na da gumatang? Pidutan da kadilatan tilako. Tawan mo ti agbambantay kasjay. Ay, pukawan da ka no da gumatang ta si dagmat diti paglablabaam. Ay, masurunak ka dagita manok. Di da paila kumaamin makabulos. Diyak mo ti palubo sa makabulos da. Pidutan na dagiti makakita sapay na amo damit. Ay nawaw. Siyak tupay ti mangibulos kadakwada. Padasam na di mo magustuhan ti aramidag. Anya kumati aramidam. Ada mo ng palot iti ka ibang apurok, pare. Hinda makipalot. Ariglado, pare. Kondisyon na ka na yung timanok ko. So, kanayaw na tartari patuwag. Una, barang magasatan tamanan, pare. Una, pare. Ay, nalaing timanok ko. Kumplito ti abastaw. Kan agas. Kan tartari patuwag iti ustaw. Isungagi mo ni bakat mo. Tawan oras mo kung kuha na, pare. Masurunak pa ita pagimunan na timanok. Imbaga na pa'y, nga ijay kanulatan kulungan, ti pagturugak. Anya nga dayta. Anya? Ay sos, delikado paturugan na kay ti kulungan ti manok. Saan ka di adakas ti makipalot, nanang? Ay talaga adakas, anak. Ngam adalata saan makaaw-awat ta aramidan da pay laeng ti saan arumbeng. Saan nga ro da makaaw-awat ni tatang Anya pa'y ngay, no di kasta. Tano makaawat kuma, maawatan na adakas ti makipalot. Amay sa daytoy aklasin ti sugal. Ibagak tuman ka ni tatang asan na makaaw-awat. Adakin ka day tano ibagam. Bareng mariing iti panakay libay na. May libay ka di ti sugal, nanang? Ay, saan mo pa'y maawatan ti amin taubing ka pa'y anak. Ipalawag kunto, intun dumakkel ka. Tatang, nailibay kayo ka di? Nay, pagkunaman ako. Apay di mo makita nga aprusak ti manok ka. Nagkasat day ta manok, nakanayon yung aprusan. Dandan iti laban nan. Ipalot ko iti kabangibang apurok. Dakas ka no ti makipalot, tatang. Sa ula dagiti umapal day ta. Italag dildilaw iti padada tao ter aramiden da. Saan ka di masaktan ti manok no ipalot yu, tatang? Anya? Ala, apay anatay ta manok yu, tatang. Ay, naabak anak ko. Sayang pa iti manok. Medyo nakalagatan, tinaabak kanya ka. Sumardeng kayo ka din na makipalot, tatang? Ay, kasanwa ka makasubot no sumardeng ka makipalot. Mangipalot kayo ka di manan iti sabali a manok? Ay na, nagado ti saludsod mo na ya. Inka ijayan ta kondisyon nag ti sabali a manok ko. Ta iso ti sumarunong ay palot ko. Amangan no may sarunumat amatay, tatang. Ay, di ka man. Naira na laeng nga naabak ti manok ko. Nanang, simangpet ni tatang anatay ti manok na. Tay tala ang manok ti into na rin na. Nasayat mat no natay. Barang sumardenga na makipalot. Kuna na mata kondisyonan na kano ti sabali pa ya manok na. Ay nawaw. Anya, di pa'y lakat nadidigra. Ay, surun kon. Ay na, di nakpa'y matulunganan. Ang mga naibaon nakman na nagumatang iti kanan ti manok na, nanang. Lakit di Ingka no ada pang ibaunan nakin ka. Tadamat aramidag. Wan, nanang. Anay ko. Ay, anay. Ala, apa yung tatang? Inapot yung matima tayo. Sinipit nga ro, titiksa sa manok. Anay ko. Ala, agdardara tatang. Adagay ayos adara di taimayo ang nangapot. Anya, ay, kaya ba ni nanang mga panak iji doktor? Wan tatang.
Sige, mapanakon. Anay, nagsakit na talaga. Ay, salbag dito yung Texas. Di pa ilang matakmat ti sinipit na. Ay nawaw, ti dinungdungom a manok mo. Ti kanayon mo nga ililutan kan pakpakanan. Sinipit na pa'y tamatam. Agrobot ka matan ataintan iti doktor. Ay, wow. Kasapulan nakmatlaan ka de. Saan aya tila ang manok mo tinapatagkan ka? Ay, unay ko ni bakitin. Dara sa mata niya, dardara ti matak. Aduman na kita dinungdungom a manok mo amang kuyog kan kay ti doktor. Ay, ibaga man no kaya nakakuyugan unusan. Mariknam ka di itatirik na ti agpatpatulong ngam paayam at tulungan. Anyot kaya't mo sawan? Kanayo nakagpatpatulong kan ka kadag iti trabaho dito'y balay ngam tatiksas mo tinapatagkan ka. Ita, tiksas mo malagayam ti mangdangran kan ka. Kuna ti doktor anadangran ti bukil-bukil ti matam. Wano piupil na. Bulag ti may sa amatam. Bulding kan gapo iti tiksas mo. Saan nga tan nga subli ti sigod? Kasano kumaamay subli? Katrimor ka nung mati piupil ti matam. Kinan siguro na tatiksas mo. Yun na yun. Nabulding ka po iti sinalbag at tiksas. Uray ilakom amin na kita Texas mo. Saan ka makagatang iti piupil a may sukat? Jaklak na siputan nanti pa ng sipit na iti matak. Dayta tila iloken ka ti manok mo. Ay, kasano ama ko na alailaw? Binulding nak. Ay, impanda ka naman ni Luis iti doktor. Ngay, anya ti sakit ni pare Luis nanang? Ay, dadamag ko sinipit ka na ti Texas ti matada. Una yan. Impalubos na, asipitan ti Texas. Aha. Madaya mo mayat mo. Aksidente siguro Ang nagmalasan tatipay mata na mo tinasipit ti manok. Ang mga ilutan na iso sinipit da. Kasta garog ka na. Hindi pa lang ti agong na uno ti bibig na ti sinipit ti Texas. Ay nawaw. Ala, apa yan? Adamat tan benda ti matayo, tatang. Nabuldingak nga rodain, anak ko. Saan kayo kuman ngagtartarakin iti Texas, tatang? Amangan no sipitan damanan tamaysa. Ay, ilako ko nagiti Texas. Salbag dagita manok. Ay, nasaya at mat no ilako mo dagita Texas. No hindi pa ilako mga inaramid mo. Saan kumaan nadadaol tamaysa matam? Ay, bakit? Tulungan ka na kadagiti trabaho mo dito balay. Sorry naka-Ameris ako. Saan ko kumaan na pukaw ti matak? No, saan ti manok ti pangrunak? Una yan. Agbababawi bakit? Ay, nawaw! Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.